Anyalaki din! Apaw, talagang sagi di nga graduar kan iti kinabaak mo ha, paray. Sana baring-baring paray. Talaga nga graduara kon. Nagpindas magayam ti kayan ayat mo, paray. Apay, ti panag ko namin ti dahi ti arupa, sana makasirpat iti nagpinta sa palasang. Ay na. Anyalakit din paray. 24 lang ti taon na. Nagubing paray. Dayta ka man, paray. Ay mong gayam, anyang itinagan ti kayan ayat mo. Christine paray. Ay na, nagpindas ay. Nagamamon niyo ay. Pau, investigador ka matan paray. Kaya't kulaing matamamon si kaki di mo, paray. Nagam-amo kami idi kasar ni Loida iti Vizcaya paray. Naimbaglakit din tanalak ti Facebook account na idi. Iso kinulit-kulit ko iti chat. Bumigay din. Tagalog ka na, paray. Halaga mo ta. Kahit kanong artist siwit, paray. Namaganti karabukob ka. Di pa'y makaramanan iti watwat. Ay, si kakit di mo pare. Aguray pa'y atag trabaho ak pa'y. Tapno manayonak ti savings ko iti bangkaw. Nung mabalinan, ay iti rakon paray. Anyalakit din. Anya, kasta timbag ati kumparem kan ka, hani? Ay, ang nalang mo't honey. Anya, kata-graduate iti kinabaak. Kuna yan. Sa bagay, pudnumat kat di na ito. Iso nga, adapay nga igaad ko tiyag trabaho. Tapno manayunan ti urnong ko iti bangkaw. Tapno maikasar kamuten, Christine, honey. Adakan ka day talando. Gamno para kanya, simple lang ang akasar. Okay akon. Ha? An-anwan ta tibong nga akasar. Tinapatag kat ti ayan-ayat iti nagbaitan ta. Ado mo tinagkasar abongga. Ngam in the end, nagsinadamat laang. Sa bagay, husto kay ti datangin bagam, honey. Iso nga amangan no pampanunutam ati kayat ko kat bongga. Sana, kas itinakunak, uray simple laang, okay ako. Ay, pangasi manong lando, ni Christine kumati kasar mo. Ha? Ape anak ko namday ta, ading ko. Ang mga nod dan tupay panggap mo ang agsabol iti sa bali, Si kakit di mo't. Saan to Apollo sa mapasamak na ita? Ay ayatek ni Christine. Kastamat ti panagayat na kanya. Nakunak day ta, gabot amok ngamin ti ugalim. Kundi baag ka, ngam naasam ka matiti babae. Anya, ay, tila sasawamot. Oy, si kabading ha? No, may ranran ang adda ni Christine iti balay. Saan nakasta ti ibagbaga mo? Ha? Ang mga nonya pa iti panunutan na namangag na rita. Apa, danag mo na yaman ng lando. Anya lagi din. Ay ngam niya, palpaligipan ka laang. Si Kamat Gayam Christine, nagpiksa ti tudo ang imay kapailaan dito balay. Wan manang, imaya kun. Nagarkilaak pa'y kit di ay iti tricycle ang nagluganak nga imay. Ha? Naku na nga min nilando nga agsakit ka no ti ulo na. Iso nga imaya kun Adda imat ko nga agas na kanlutwan ta asidaan. Pagsabawin taman nilando. Ay, siya na nga ba, Ay nag-abala ka pa. Amumatan ti panagayat kan panangipatid ko kinilando. Ay, awanan ti may bagagpay kan ka, Christine. Adamin kan katigayat ko, iti may isang agbalin nga ipag. Sika talaga. Kat pagyamanak kasta manang. Wala, awan na nyaman na. O sige. Aginanag ka. Agkapeta, kalbasan na. Mapano kitain ni manong ko, ijay silid na. Sagbay tang agluto, iti pangrabian tayo.
Agasa ta ka talaga iti agbalinto nga ipag ko, Maridonna. Ha? Api anak ko namday tamare. Uwan tauray ado ti mga ibagbaga nga ubing kano, gaputa 24 na laeng. Ngam huwag ka, uray 24 na laeng. Ay ngam nanakam. Amuna, ti dumiskarte iti biyag. Naghasat ka talaga no kasta mare. Isulaan ti babae an amok akasta una iti panangipatag na iti maysa alalaki. Nasingpot ang arod no kasta mare. Sapay la kumangarod da isunti gasat ni Manong Mulando. Day tangaro ti kanayon ko nga ipalpalagip kini Manong ko. Ikasar na ko man ni Christine. Tama nga makabirok pa iti sa bali. Ay wala. Talaga nga amo mo ti ugali ni Manong mo niya. Amok Iso kanayon ko apalpalagipan. Kundi baak ni Manong ko alando. Ay na ay sos, Diyos mio. Nasamati ti babae. Anya lagi din. Nainday nga isang baray. Pagat lapayag ko naman. Apay mas daw ka. Amang ano, ada mas daw ka no agro nga abak dito sa ngwanam. Ha? Kaya, asino nga iti kachat mo paray? Takas taon pa nag-isiisa mo. Ay, anda kachat ko ababae ija abroad pare. Anya? Babae ijabro nga. Well pare, iso ni Brenda. Anda iji Saudi. Pwede, nagpintas si ka. Nag-sexy, nagpudaw, kan OFW pa. Ado, ti kwarta na rajay. Anya? Ay unay kan paray. At dalang aro din ni Christine na kaya na yat mo. Nga makichatad ka pa lang iti sa bali a babae. Ay unay nga. Si kakit dimot, reserba adi. Anya? Ay, reserba nga'y bagbaga. Napintas lang aro din. Kin nagsing po ni Christine nag-refrain mo. Nga adda pa lang sa bali a babae kachat mo paray. Tagari. Anya? Oh, kita mo na ito picture nga instead na kanya ka. Nagpintasan ka di? Oh. Ha? Ura sino ba't alalaki agad matin nagtirik na iti dahi talang Anya lakit din. Ay na, nagpintas ka talaga, Brenda. Agyaman ak unay lando. Awalan yaman na. Okay, kumusta nga iti biyag, Brenda, my loves? Ay na, napaisam nakmanan iti day tagaimbagam. Ha? Kastoy lata napintas kan agay ayat lata iti napudno ken ka, lando my loves. Oh, naggana sa'kin. Manulangan abulan, makaawid akmatan di ta Pilipinas. Amom ka di, excited ako na makakita ken ka. Kasta akmot, Brenda. Excited akmot na makakita kin ka. Agsabat tanto nga ron ijay session road ijay bagyo Mapantamamot agpasyar iti kunada a Burnham Park. Ay, katuwan Padaanak nga ron ti panagawid mo, Brenda, my loves. Pakawanan na ko Christine. Ha? Anyat kayat mo asawan lando. Pasensya ka kuman, ikaputa saan kan nga ayaten. Anya? Saan siguro asyak tigasat mo? Ubing kapay, isa masiguradok, saan asyak tigasat mo? Makasarakan to iti padam nga ubing. Sana kas kanya kan natinagan iti kalendaryo. Nga mabit lang lando. Agpudno ka. Apay, adda ka di sa bali a babae iti biyag mo. Awan karbangak nga agungat no ibagam ti pudno. Gaputa saan tamad nga agasawa. Awan sa bali a babae iti biyag ko. Ti kunaklaeng. Awanen ti panagayat amariknak parakin ka. Isa pasensya kan. Dahito yan ti maudya panagsarita ta. Anya? Kan pangasim saan ka kumanga umay ijibalay manipod ita. Apa yan, Manong Lando? Kaslasaan ka matan nga agpampanuno at itinaramid mo kini Christine. Ne.
Saan ka nga kung kasta? Nasaysayatan na yung inaramid ko. Saan ka di? Anya? Nasaysayat nga yung bagagtipod no. Ngam ti agpamarangak nga ay ayatek pailaan. Ngam kinapuno na kat saanan. Anya? Ha? Ti ko nam gid Ada nang isukat tamken kuana. Isu akas na tinaramid mo. Ha? Apay, napimpintas ka din ni Brenda nga adda ijay Saudi. Ngam ni Christine. Isu akas ta? Ay, puuna yan, manulando. Kaslam lain sukat ti balitok iti awan kas iskanabanag. Ay. Saan mo nga amot itang tang-abam si kabakla, ha? Ha? Iso asaan ka kung mga agsasawi ti kasta? Mawatam? Anya? Ay ayatek ni Brenda. Natimtimbang ti panagayat ko kinkwana ngam ni Christine. O dayo nga mi na mas napigpig sa ti apil na kahit. Anya? Ay, Diyos mio, Marimar. Jakla mo no, anya di ibagakan ka manulando. Siyak ti agay ayat sana si ka. Iso asaan nak nga isuro no sino ti ayatek. Nawatam? Ay, awanan, Mari. Kung naglagid din nga da na singpat, nga agbalin nga ipag ko, nga mawan madgayam. Ha? Anyan kayat mo asawan, Mare? Daya kapsat ko i-break na gid din ni Christine. Anya? Ay hala! Taapay ngay! Ay na, ada na am-am na nga min ababae nga daya abroad. Brenda tinagan na. Mas maapil ka no, ngam ni Christine. Ay, una yan alando, dayta. Napintas madlang ni Christina. Adda apil na. Iso na lang ata medyo batiti height na. Awan issue ti height na para kanyang. Ti importante, katikin na singpet na. Tiyak man amo iti kapsat ko. Imbadet nan sama ti panunot na. Ti awanan bain na lalaki. What? Naam-amo na lang iti Facebook amne. Isu ka numadanday ayatan na. Anya lagi din. Ay, salbag pa ilaan. Apay, pudno ka di tinadamag ko, paray. Ha? Anya deta pare? Nadamag ko nga nga, imbreak mo ka no ni Christine. Ay well, pare. Imbreak ko na. Ta naamiris ko nga min asaan gayam nga iso ti ay ayatek. Anya? Wan pare. Ta narigat ba't ngamin agpampamarangak nga ay ayatek pala nga oras saanan. Iso nga imbaga ko, tipudnukin ko na. Anya? Kaya't mo asawin, ti babaya nam amom iti Facebook, nga da ijay Saudi, ti girlfriend mo ita. Siyempre, adi. Ay, unay kan pare, adi. Kuna laki din no, daya Christine, ti kasaramaw. San magayam, adi? Nagbidutak pare. Mas pilyak mo tan ani Brenda, taado ti kwartana. Si kakit di mo't. Kan may sa, di abroad ko naman. Ay, nagsayangan pare. Sa pinagado ti mga ibagbaga na singpo ni Christine. Ibaga pa iti daduma, nagswerte ka kinkwana. Ngumay na, sinayang mulaang pare. Sana sayang pare, anya lakit din. Kasta talaga tibiyag. Adda pumanaw, adda mo't sumangpag. Hello, Brenda, my loves. Ay na, kanayon na ka talaga ang mapapaisam si Kalando. Ay, kahuwa na. Alangan kit di mo tapagsangitin ka. Madimot Okay. Kumusta ti agmalam mo, honey, my loves? Katkastoy lata As usual, saan ko anarik na tibanok ko, gaputada kalata nga inspirasyon ko. Agyamanak no kasta, Brenda, ha? Aywan kaya, lawas langan ti orayan kat agawid kamutan dito Pilipinas. Wen, honey, iso pa nga asim, tatong palam ko matiin karim aso ko na nakijay Manila. Sigurado na ita, honey. Kaya't masawan, umay ka pa dito yung lugar mi, sakbay nga agawid ka iti probinsyayo? Katwan amumatan, napatag ka kanyakon. Iso aparakan ka ti panagawid ko. Agyamanak ka talaga, honey. Agyamanak.
no kayat mo ti umay di Manila inton Merkules? Ha? Taapay pare. Sukunan ta ni Brenda, my loves. Anya? Well, pare, nakasarita kami ng tilugan nga iman maneho ni pare Marlon. Iso, ti arkilang ta. Apaw, talaga mo ta pare. Magagkaranak nga ruda na makakita kin ko ti personal. Sukunam gayam nga raw. Kat apay amasapol pa lang ako yung kay. Si kakad dimot pare. Jack nga rod amaw ti turturo nga kiji Manila. Saan ko na akabisado? Anya? Saan ka madanagan? Tabayadak ti oras mo. Anya lakit din. Ayun gaya. Sukunan mi ni Brenda iji Manila inton Miyerkules. Amang ano kayat mo matyo mayading ka? Ha, no way. Anya? Sukunan nga ibagbagam? No sukunan nyo laang. Saan awisan, tayo ti kaano man, saan ko amaaklon, di pa nang i-break mo kini Christine, kapulang iti dayjay a Brenda. Anya? Iso asaan mo man, anam namaan, amaya ti panakilangan ko iti dayjay a Brenda, ha, manong? Ibagbagakon ko naktuman. Sika talaga. Aklunam kadilatan asaan ani Christine tigasat ko. Anya kalakit din aya. Ay. Nagadugat nga bagamon, basta siya, ha? Sana ka interesado iti dayjay a Brenda, period. Kay, sa dinongay kano tayan nan pare. Ita-ita pa nga guru-uray dito yung parking area. Inchat ko pare. Paumay kanon dito ayam ta. Hello, my loves. Ha? Mabit lang. Sino ka? Anya, unay kan. Nailasin ko asi kanilando. Ngam siya, sana ka may lasin. Anya? Si ni Brenda? Sigakit di man. Siyak nga rod. Anya? Si ni Brenda? Apa yan nakasiksiksi ka iti Facebook? Naglukmag kamot gayam iti personal. Kasla ka ubing iti Facebook. Ngamne, kurat-rat kamot gayam. Anya? Kung naklakit din no medyo ubing kapay Brenda. Impagarup ko kasla agkaedad talaan. Ngam saan mo't gayam? Una yun ti kastoy. Anya lakit din. Ha? Ay, pasensya kan, Brenda. Ngam, na-disappointa ka talaga. Mangkita ka lang iti pagluganam nga agawid iti lugar yo. Saan da ka may tulog? Nay, kitagsaw ka mo ta paray. Uray dakas. Nay dayton paray. Kaslan na scam ka. Nakapimpindas iti Facebook. Ngam balye na magayam iti personal. Awanan nay. pa inda dya papay. Isumot lagaya matunggal ag video call kami. Pero panalang ti pakita na. Saan Ay, pa wait. nga ipakita ti buo bagina. Uray latangad ko man niya paray. Sakit naka-filter amin na rupa na no ag video call kami. Tagayam. Pakitahin. Isumot lagaya matunggal damagag no manot tawon na. Yaw awan na. Tagayam. Adda edad nan. Ayun na yun pare. Sinayang mo lang ni Christine. Nga pulang iti dayta Brenda. Balye na mga. Wan nga road pare. Sayang nga talaga. Agbabawi akman ngam nalpasan. Anya lagi din. Kundi
Italusag pa'y dito balay takunak no at da isang pet mo Brenda. Ngamawan mo gaya manong lando. Sarda nga nakman si kabakla. Aha! Dahil tati maganap mo, iti kasta nga ugalim. Di ka nga min amo, di map nagitimay sa babae. O, anya nga ita. Sika lang nga rod tinayaw awan. Ah, Hay! Awan mo manong lando, Kung di break ka kini Christine, gabulaang iti, dayjay a Brenda. Anam amom lang iti Facebook. Gabulang da kunam amas ado ti kwartana. Angam, pwe? ah. Bakit madgayam? Kat husto ko mahamutin Anya kalakit din. Aha. Mapaypaysuan ka iti ibagbagag. Iso agasta ay salbag ka manong. Agnagam kano kayat mo ba iti makaasawa. Anya lagi din. Di kinapintas ti rupa ken ugalay, ket saan ang makita iti social media. Iso saan tay kuma, abasta agtalag iti makikita tayaw. Nasaysaya nga maamun tayaw iti personal. Nusan tayaw ang mailawan. Anya laki dain. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ne, umadanin ti founding anniversary ti pagadalan nyo, precious anak ko. Wan nga rod, nanang. Wan gayam, ag intermission number ka. Kunam ay di na minsan ngal daw. Wan, nanang. Isumat nga min timbaga ni Ma'am Ellen. Agkantaak ka no founding anniversary. Katuan anya nga iti kantaam no bilang anak ko. Hero. Original by Mariah Carey, nanang. Ha? Sigurado ka? Akabaalam akan taon dayjay? Nako, basic, nanang. Ken maysa, kinantak dayjay ija barangay hall, idi barangay fiesta. Saan ka di? Sa bagay matkit di Kat ala praktisam lata na imbag tapno makantam iti husto no ag intermission ka. Wan, nanang. Agpraktisak ana imbag. Nasaya at no kasta anak ko. Agpraktis ka na imbag, taigatangan ka iti baro a sandal ken dress nga usaram nga agkanta. Talaga? Wen anak ko, isuasay saya atem ti agkanta. Anya kay madayta imot mo anak ka eco bag, mare. Ha? Ay kwa, sandal ken dress daytoy mare. Sandal ken dress? Apay, mga naka iti bunyag. Si kakit di mo't, saan mo't mare? Usaran ni Precious daytoy nga agkanta ija school da no founding anniversary. Ay, hun kaya man niya. Talaga mo't a proud parent ka, kumare. Ay katuan amare, suportibak at talaga iti anak ko. Nang runa iti panagkankanta na. So, ang bilibak iti kinasupportive mo, iti anak mo, mare. Saan nga min nga amin anaganak, kat kastada iti anak da. Ha? Anda nga min nagiti daduma dita ang pabaya, anaganak. Makaamu ti anak da. Sana kakastaan niya. Mapantantukit DJ school da no Monday, mare. Ilibre ka iti foods. Intabuyaan ti panagkanta ni Precious. Hero ka no, by Mariah Carey ka no, ti kantaan na. Wow! Dayta ka man, mare. Oh, wena, umayak nga umay. Dakasenak to dito balay, ta oras sa anak ka mang lukat iti salon ko ito Lunes. Ang mga noowan papanam no Monday, mare. Apay mare, ada ka di iyawis mo kanya.
Mapantay yung school. Ag intermission number ka ni Precious. Ti anak ni Mari Aiza. Ha? Oho, no kayat iyo ti mapan kayo laeng. Ha? Kunamla no asino at talentado ti anak ni Mari Aiza. Kasta una panangipanpanakkel na iti anak na. Si kakit dimot Mari. Siyempre, proud mat ay anak na. Oho, ado ti mas nalalaing nga agkantangem iti anak na. Aniya? Kadaag sao nga min ti tattaw katalintado kano ti anak ni Aiza. Akas ta unay mat aragsak na. Mamati mat ti loko. Mare. Da kaya ti mapanagbuya, Mare. Da kayo latan. Sigurado ang madadaalaang timud ko ijay. Ay, Nay, apa yan nagawid ka pala ang sikapan niyang? ha? Di ka pala inawit dagiti kawis mo, taragyan ka ni Jisugalan. Pangaasim man, Baldo. Saan ka asumanao? Aywan. Rabiin. Kamapay nga awan pay ni Janjan. Diyaga mo, no apay nga awan pa iti anak ta. Sigurado nga addamanan na pananda ka dagiti kabarkada na. Anya? Imbes nga si kaswum kumamat dagiti maasikaso diti balay. Saan mat? Tagmalmalam ka nga day Jisugalan. Tong its, kas kada bingo titugtugawam. Anya lakit din panyang. Sumanao. Sagad naglaing kang agdilaw iti anak ti Sabali. Kanayon mo ang dilawan ti anak ni Aiza. Ngam ti anak mo, saan mo mat nga ron ang maasikaso? Kan saan mo pa'y amay suro? Oh, apay nga itakalaang si ka Janjan. Rabiin. Adala na pa namin nanang, kadwak na iti kabarkada. Anya? Amangan no saan ka manan asimrek ije pagadalan. Simre kakmat na, anya lakit din. Inton kwan, addan to manan yawag da basol mo, makitam. Ay na, panyang. Awan tinasaya ta pagbalbaliwan ti anak mo, nupasigla nga unget ti aramidem. Anya? Manumot tinadaras nga impayab na kaya pagadalan, gapu iti ang duduma ang case ni Janjan. Iti kasta kumaan na pasamak, kanayon mo kumamay na mapan kumustaan ti records na. Ha? Imbes kumakasta ti aramidem, saan mo ta busy kay ti kasusugal mo. Isong awan pabasulem, no apay nga ado ti mangibaga at tarantado ti anak mo. Apay akas tamo ti bagbaga day di apanyang, Mare. Ay, mo ni Panyang Mare. Sipot pa'y kat karurod na dagiti ma-appreciate ng ubing. Ha? No mabalin nga min, ti anak na lakuma, ti appresyarin ti tatao. Anya? Wan mat, ngam awan. Anya ngay kumata appresyarin ti tatao, iti anak na, kat awan mat. Mare, saan kumot ang mapanbagbagaan dagiti tattao tapno appresyaran da ti anak ko? No di kat isudang mati ko sa amang ibagbaga at talentado ni Precious nga anak ko. Katalentado mo ta talaga ni Precious. Nalay nga kanta. Agsala pa, ikan nalay nga academics. Iso ka na yun ti pambato ti school na the contested activities. Day tamo ti pagyamyamanak unay, Mare. Ngam apay day di apan niyang. Takas taunay asakit tinakam na. Nukas day nga ibagbagada at talentado ka no ti anak ko. Ay na, palalalay dyan, Mare. No talentado ti anak mo, tarantado mo't ngamin ti anak na. Ha! Anya laki din! Ay na, nagadong mo tanti nag-post iti Facebook iti video man nagkanta anak ko. Wan nga rod nanang, adapay nakitak a 100k views a nagpost lang idi rabii. Ado talaga ti maayatan ken narayaw iti panagkantam anak ko. Nanang, ti video nga impost ni Auntie Abby, nag-comment mat ni Auntie Panyang iti nagalas. Ha?
Apay, adda ayat in comment na anak ko. Kat no nagdadakkel pa'y aletra, ti panangi comment na ako nana. Feeling talentado nga anak ti kaaruba. Agasam man dayta. Aniya? Ay, una yun apanyang aya. Anya nga tayo ti parikot na. Amang ano kayat namat nga agbalin at talentado ti anak na. Adamot siguro ti talent ni Janjan nga anak na. Isu na laeng, tasan ang matulungan ni Panyang amang discover. Gaputa ka namin mo't abisi iti panagsugsugal na. Una yun. Manon adaras anak aswan ni Janjan ija school iti bullying. Gapu iti kinatarantado na. Tasaan kat nga rod ama isuro ti inana. Isu nga imbes ko nga agbalin at talentado ti anak na. Saan? Tatarantado mo't nga rod. Anya lakit din? Si kamat mane. Api akas di tinapan mo income comment kadag iti video sa impos ita tao kanta ni Precious. Ha? Taapay mare. Ada parikot mo? Sigagit di mat. Kung saan ka amayatan, iti pa nagkankanta ti anak ni Aisa. Aguli magkakumalatan. Anya? Sana kas nga, agkong-comment kay ti sana nasaya. Isu nga rod ti kayat ko nga i-comment. Apay nga men. Di ka di makadlaw. Nga iti mano aribo ang mga pa-appreciate iti kanta ni Precious kat may samlang a basher na. Ha? Apal mo lang amin dayta, mare. Talentado amin ta anak ni Aisa. Naglay nga kanta. Ngam ti anak mo, kanayon mo't nga at the case na iti bullying kapo iti kinatarantado na. Mare! No sika ko mga inana, kat sika ti mang bagbagakan mga isuro ken kwan iti nasayaat, parang dingken na ka. Ngam, saan man, tabi sika ngamin iti sugal. Kas kadaan niya dita. Iso ano makitam ti anak ti daddo mga apresyarin ti tao. Agsakit pa tinake mo. Salbang kakidi. Ay na, nagsapaan pa lang. Alas 7 pa lang, nakarubot ka na mapanmanin agsugal. Ang nalakit din na Panyang. Apay aya. Anya ti parikot mo? Di ka pa yan makaasikaso dito balay. Una yan, ti kasta nga aramid mo. Anya? Ti panagadal ni Janjan, di ka pa kumustaan. Uray saan kan amapan iji sugalan ita, tamapan ka iji pagadalan. Tapay ijay lakay. Ada nga minimawag kanya kiti rabi eh. Papaaya banda tinaganak ni Janjan. Ada ka naman ang dinanog na classmate na. Ay na. Ti awanan bain nga ubing. Nalabasan apan ang ibabain na itinaganak na. Kanayon lata nakasta. Kahit, anyangay nga raon. Umunay ti amin. Sika nga ina ti akin basol no maminsan. Di ka pa may suro ti anak mo. Bisi ka unay ti panagsugsugal mo. Isa kas taunay mo ti kinatarantado ti kakaisuna nga anak mo. Ang lalakit din. No adda basol ko, adamot basol ti maestra ni Janjan. Anya, tapay manan nga dabasol ti mistrana. Wana, ta saan na asuruan nga husto dagiti estudyante na? Anya lakit din. Anya nga minun tinagan ti teacher mo, anak ko? Ha? Apay na nang? Ha! Siyak man ti mapan makisarita ken kwa na inton bigat. Ha? Adamat lang basol na, no apay akanayon amay pan ka iti guidance counselor. Saan siguro nga gisursuro iti nasaya at iso akasta? Nagawa na talaga abail mo si Kapanyang. Anya? Isarsarak mo lang na itabagim iti pakaibabainam. Sikat ipabasulan na iti kasta nga aramid na iti anak mo. Iti kinatarantado na. Saan mo pabasulan ti mistrana no di mo kaya ti may babain? Pangaasim man, Baldo.
Saan ka makibibiyang iti plan-plan wak nga ramidan? Maawatam! Ala, aramidam no nyaman dayta. Nakita man no asino ti may babaen. Anya lakit dain. Ay, napunwanak mo tan iti day Japan yang, Mari. Suguda, medyo balay dating kakitumpain Ha? Oray siya ka makabasbasa ka dagiti comment na iti videos tanak mo. Kat marurudak mat kat. Awan mo ti basol ti anak ko kankwana. Ngam no apay akas ti reaction na iti amin a videos ni Precious. Mapan na pa ibagbaga up feeling talentado ka no ti anak ko. Ay. No siyak ti si kamare. Para manaklay jay. Ha? Marwan no baybay amday jay. Addan tumare. Amin a panagan-anos kat adda pagpatinggaan na. Ay namare. Isardeng mo, ti pa nagkum-comment mo iti videos ta anak ni Aisa. Ne, apay apasardengan na kat isong araw ti kayat ko nga i-comment. Anya? Kan maysa, pudnumot a feeling talentado ti anak na. Kunamlan no asino akalala ingan ngagkanta. In short, apal mo lang day tamare. Timangken nga apal. Anya? Naapal ka lang. Kaputa talentado ti anak na. Idinto ta ti anak mo kakaisuna. Tarantado ba? Kabaliktad. Anya ka di day ta nga ibagbagam si kabakla. Punto ti pagpaka kanya. Tarantado ti anak mo. Pasigla pa kay babay ng tisang sangpet na ibalayo. Ngam ti anak ni Aisa. Wow! Appreciation ti adu at at tao. Anya, nabainan kalagat nga ron, itimbagakin ka rin bakla. Pudno, timbaganakin ka. Apal mula ang dayta iti anak ni Aisa. Iso akanayon mo nga ibaga a feeling talentado ti anak na, gaputa ti anak ta ket tarantado mo. Anya? Tarantado, kaputa puno sa di mo maisuro iti nasaya at asursuro. Negatusto ko mamatan Nagadumang nga imbaga mo. Makumikom ka ngamin una iti sugal. Isa pulos nga 1 oras mo iti anak mo. Anya? Apay, saan ka kadi amabain at unggal mapan ka iti pagadalan ket gapulang iti kinatarantado ti anak mo? Kanayon nga dakis na iti bullying. Nakababain da ita. Tinaganak ti umuna a panunutan ti tattao. Ala, huston! Naglaing ka nga umapan iti anak ti daduma. Iso at ti anak mo, isurumbot ko ma. Kunaklakit din no asino ti masabat ko. Si kamot gaya Mari Panyang. Ha? Siguro nagapu ka di eskola niya. Nadamag ko ngamin nga ada ka no ti baro a case ti bullying di pagadalan. Kat ti anak mo ka no, ti numero 1 a pangulo. Mare. Apay, saan ka kadi ambain iti kasta? Popular mo ti anak mo, gapu iti kinatarantado na. Ay, dayta nga rod, Mare. Imbes ngamin at tutukam ti anak mo, ngam saan mat, gapu tabisi ka una iti kasusugal mo. Anya lakit din. Dilawom ti anak ko, ibagampay a feeling talentado. Kat ti anak mo ngay kumamat, tarantado. Gapo iti kinairresponsable tinaganak kasta ka di? Saan kumamot akasta, Mare? Kami ti oras kan atensyon ti anak mo. Isurum iti nasayaat, barang iti dayta nga aramidam, kat madiskubre na mo ti talent na. Tapno iti kinatarantado na, kat masukatan mo iti talentado. Tapno saan lang nga dayta umapapal iti padam at tautir aramidam?
Nalakit din. Ikariklakay, manipod ita. Sarda nga kung ti mapanagsugal. Ha? Tutukak ti anak ta. Barang may surok pa'y iti husto ti amin nga aramiden na. Anya? Husto ni Aysa iti imbaga na kanyak lakay. Tapno sa anak nga umapapal iti anak na talintado, surwak mo ti anak ta. Tapno saan lang a famous gapo iti kinatarantado na. Nasaya at napanunot mo na itapan yang. No idi pa'y kumakat inaramid mo na itan, nasaya at kuma. Ay, ikariklakay. Ipamaysa akong ti oras ko iti anak ta. Maabain akong nga karasuble iti pagadalan. Gapulaang iti agduduma abasol ti anak ta. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Agsinatan, Fredo. Ah, di na man rabakan iti kasta kami. Seryoso ak iti bagbagak, Fredo. Saan ka nabrabakan? Ah, ang maapay amin. Amamot mo ko sa ti panagahit ko ka. Ay na, mabagbag ka lang iti relasyon ta, Fredo. Maumuma akon. Ang apay. Kat mo ay ayatin ka unay-unay. Iso arod adi ka palubusan na mapan iti kinumpurmila dita. Kanayon ka pa kumustaan. Dahi tangarod, di pa kabagbag ka lang, Fredo. Anya, di mo kahit tigas dyan. Ay na, makapauma nga rod. Agasaman, tunggal ada pa na, masapol nga ibagak no sa dino, kano asino, dagiti kakadwa. Masapol pa'y a minutos nga agap-date ken ka, with matching photo pa'y approve na. Kurang nalangan, ultimo pa nag-CR ko kat masapol nga i-selfie, tapno ada may pakita ken ka aprueba na. Nya. Iso manipo dita, lipatan na kon Fredo. Tauray anya ti aramidam, talaga adikan kaya. Hey, apay Fredo? Saan mo ta may drawing na tarupam? Paray, nasaki nga rutarik nak. Nakiwin naswas ka niya ni bakit ko. Kasta ya pare. Huwag paray. Ay, amangan agda nang isukatan na ken ka akano, wano foreigner. Nya. Uy, ket adayo ana tataer ngam sika. Ha? Ken adayo ana sing-singpet ngam sika. Sige nga mo pare. Masaksakita na lang arudan karumpay lang mo. Mamam lang ko ma, pare. Kas lamapis, siti puso. Nasakita talaga. Ay, pasensya ka na pare. Angam, ibagak kan katipod na. Anya po no pare. Nalabas kan tumat ngamin. As in, grabe. Ah, Ura sino kami na babae, mauma iti ugalim. Kaasi ti babae kan ka. Kaslaawan ti freedom na ken ka. Gaputa masapol amin nga aramiden na. Kat ipakada na ken ka. Saan kami nakasta, pare? Ikamot iti freedom na ngamin Ure nubyam di tao. Saan mo atanggal ti biyag na? Anya lakit din na ya. ha? Uwan pare, isa pagadalam na ita. Kat agbalbaliw ka kuman. Mayat makapasyerta no kay kayat ta, friend. Wen nga rod, friend. Saan akas laidi, masapul ipakadam amin kini Fredo. Ay, wen nga rod. Si kamot ngamin, Trina. Submissive ka unay kan kuana. Gapo nga rod tako nak no ay ayatan nak. Nga bisit maggayam day tanga ayat. Pakaalak lang iti stress. Anya lakit din. Mayat ti mainlab, no itinasaya at atao, saan akas laki ni Fredo. Ay, sana bale. Tanakawala akon iti dayjay alalaki. Ay, buong nga talaga ti ulok dayjay at tao. Sana bali? Tinapatag.
Naragsak ka itan, iti panagbiag mo. Apay, anya ayat ti kahit mo ibaga, Julius. Agayatak ngamin iti gayim mo, Trina. Ne, kat, apay nga ron asyak ti pangibagaam ngay. Riknak ayamon ti rikna ti gayam ko. Saan? Matlagayam. Apay nga ron asyak ti pangibagaam ngay. Tapno tulungan na nga agaram kan kuana ah. Ang lalakit dinaya. Nagsungit ka, Trina. No sungit ha, di ka nagpatpatulong kanya. Anya, ay, sika talaga. Tulungan na ka din ah. Anya ngay ti maitulong ko. Amangan kit dino ni Trina ti tulungak amang busted ken ka. Nagkasangad. Seryoso ak iti ibagbagak. Pangasim ka din ah. Malawanan. Ngamsakbay ti amin. Bilinan ka nga umuna. Di mo paspasakitan ti gayam ko ah. Uy, ikarik na ita. Pare Fredo, nakita mo ka din ti post ni Ami? Kasano ang makita? No, in black na. Ay, saos. Talaga gayang may dilit na ka ni ti biyag na. Huwag nga ta. Anyang arod nga ito maramidak. Talaga kasta, ha? Anyang arod nga eh. Awatek lata na. Una pare. Awan mo't langan ti maramida. Magaputa adan ka ayan-ayat na. Ah, Talaga nga insukat na kan. anya. Iso a panawin mo ten. Tapno agbirok ka ni ti sa balay. Anyan. Talaga gaya mga awanan tinamnamag. Sinubyan kami pa. Awanan na pare. Indilit na kangarudan ni ti biyag na. Iso adi kan mang namnama. Talaga gaya mga sukat na kami. Ay, kat talaga akas tala ang tibiyag, Fredo. Anya nga rod, kat adan na magpitik, iti pusok. Unay kan. Nakiayan ayat ka dagos. Di nakbut inuray ang makiliw-liwag iti sakit tinarik na. Kapo iti panagsina ta. Adamat tanday taken ka. Apay nga min, adi ka move on. Ay na, kasta nga ron unay ti panagayat ko kayong ka. Iso na rigat ang may liw-liwag ti saem nga inpay mo kanya. Apay kami na nakiwin naswas ka kanya. Oho, adula amin. Ay nami, numabalin na ko ma, ituloy tatya na ta. Fredo, di nakman ring-ringan. Napunasan ti panagayat ko kan ka. Awanan apulos ti mariknak kan ka. As in, wala, no more. Unay mo tinanagkasang tikastay. Makapasahir lagi ti balikas mo kami. Kasano, kat di nakmat ngamin inggaan. Imbagak lang arudan nga awanan mariknak kan ka. Mami, please, give me one more chance. Di mo aya maaw-awatan ti ibagbagak. Anya lakit din aya. Panawan ka man langan. Kat pangaasim ha. Di na kon disturban. Pagtuto ko may tinakapigpig sa bahay. Uray malayo sa amin eh. Ape manan, pare Fredo. Siya kung kahit ang biyang baray. Talaga at din akong kahit namin. Gusto nga uray aglayos dito lugar tayo gat may raman tayo. Ay, di ka mangiram-raman ah, pare. No naumakan nga agbibiyag, agin enjoy kami pala. Anya, Iso mo, no da ita panang waswas ni Ami iti relasyon nyo ti makagapo, at da solusyon na rita. Mang panunot ka, iti da dumaawagas, tapno makalipat ka. Well, pare, tano da ita akanayon ti pampanunutay, ay awan ah, kasi ka lang. anya nga ron nga itaraminag. Iso nga rod ako nak, ngagpanunot ka. No kasapulan nga agabrod ka, aramidem. Tano agabrod ka, makatagad ka. Kun makailiw-liwag ka pa iti sakit amarikrinam. Paray, kasalo no makapagpanunot ni Ami kat makisinubyan kanyak. Di ka namang namnama kunak mat. Ngamin, at dan nobyo na kunak manan. Kat amang ano dandani pa yan ti kasarda. Anya?
Sigurado ka di iti pangadang mo, Ami? Makiasawa kan? Wen isumat lang matiturong na. Sa bagay. Wen, Trina, iso nga awanan ti babawi. Nakaikad da nga kon. Sigurado, masakitan manan ni Fredo. Bayamon da dya, Fredo. Makamumatan iti biyag na. Jakmat imbaga nga ibalod na tirik na itinapalabas. Sa bagay. Ngam sigurado, inton maamon na, adumanan a drama na. Ay, kat talaga matakas dyan na day dya tao. Limalakyan nga ado ti drama na iti biyag na. Uray bas ti tabanag. Pagbalinan na a big issue. Anya lakit din na ya. Oh, si kakadiday ta, Fredo. Wadre na. Siyak na ito eh. Ni Fredo ang nagwapo. Presko ti ahin ah. Siga magandre na. Di ka maangaw. Amo kung ti ugalim, Fredo. Kat, kumusta ngay? Nasaya at latawad. Nasaya at ano kasta? Kat papanam ngay? Ipagpagnak na kiti papeles ko. Mag-apruda kami. Ay, wow! Tumayab ka gaya man, Fredo. Wan man, Trina. Barang patirik na kinaami ko tumayaban. Ay, Fredo. Waya-waya amon day tabagim itinapalabas. Gaputag kasaran da ami kini Julius. Anya, agkasardan. Wan, iso adar ayam pa iti kasarda, sakbay kang ag-flight. Anya, pagatindaran da kiti kasarda. Nagloko kan. Masaksakitanak lang harudan. Karkarhumpay lang. Anya lagi din. Marks, talagang ay papati kong taga-abroad. Hindi pa lang amin nga bagbagak kan ka pare. Di nakmat dengdenggan. Talagang nag-abroad akong pare. Langro na itantag kasarin dami kantay J. Julius. Oh, agkasarda gaya man talaga. Wala pare, ni pailang Julius. Natatairak pa yung tiday siya. Angam, natataer ni Julius para kan ni Ami. Pare, Ay, Koston pare, hindi ka nagsangit. Sana may bagay kan ka. sigawal pare. Binagaya na yung sinangit. Irurur ko lang ti sakit ni marikrik na kumain. Mala, irungaab mo nga rudan pare. Ang maudi ko man day ka pa nagsangit mo ah. Kasi ka lang, may balod mo tirik na may tinapalabas. Talaga ba iti panahonan niya, Ami? Adan anak mo. Wan nga rod, Trina. Katsi ka. Awan ka di pa iti plano, mamakiasawa? Awan pa nga rin tinakariknak, iti ayan. Anya? Amang numabakatan kan abalasang. Kat anya nga rin nga iti maaramidak no kastaman bilang tigasat ko. Sa bagay matkit di Gamay na, nagrigat yag may maysa, Trina. Basta. No anya tigasat ko di iso. Aping agkatawa ka ngay. Anya nga tano, da kayo ka ni Fredo, ti agkatuluyan. Anya? At gaya mo anak mo, Ami. Kadwan iso nga rod anak ki asawa, tapno maad na anak iti anak. Sana all na lang. Na, Ikaw ngamin. Insina na kidi. Luti na kumainsina, hindi. Data ko mati nagkatuluyan ita. Ang mga nuliman ta anak ta ko ma. ay na, Fredo. Tawanan tinapalabas. Iso asar dengan nakman matan? Ay na. Mangirito ka man nga ro iti balasang kanyak. Awan matiretok. Alam na, Ami. Di padam ko maanasing put. Awan nga rod. Apay, awan na pulos tem amo mabalasa nga ya. Apay sika. Awan ay ati am mo mababay. Ay gut, ado ah.
Ado madlagayam. Kat apay nga rod apilitan na kamangireto ken ka. Mangkita ka mat iti balasang nga armam Gaputan na sa isaya at lata no si kaamis mo ti mga mo iti galad ti babae nga armam. Asawa nga tan aday di Alfredo, iso akas taunay ti panang pilit na kan ka amangireto iti balasang? Ay, marurudak man iti dayja lalaki. Saan pa'y lagaya man nagbalbaliw? Katbayamon Apay dayjay. Diyak gayam na lagi pa. Sika kumagayam ti inretok. Anya? Kiti sumat. Amang ano compatible kayo iti tunggal maysa. What? Ayan na yun, ireto mo kanya kami. Ay na. Awan nga Rod Fredo. Adda, di mo lang kaming kayat-kat. Ay, adagayam iretok ken ka Fredo. Ha? Agpwesto kami? Wan. Adagayam ni Antik Abalo. Mabalinday jayan. Anya? Wan Fredo. Awan matan ni Angkan. Iso anawayan ni Auntie. Anya? Kamat. Nagirito ka saan mo, jibalo. Iso lang nga rod ti mabalin ko nga ireto. Di ka nagsapol iti sa bali. Anya? Wan, Fredo. Apay, di mo kayat. At dapay dagiti kakasinsin ko nga anak na. Payatan day jay. At dan instant aputot mo. Uray di kan agrigat nga agiputot. What? Pare, lalabos mo da diyang ami. Irit-rito na kintigan niya, kaya balo nga ikit na. Apay nga minapilitam ang mangirito. Kat awan nga rod ti mairito na kin ka. Oo na yan, di ka sa biyag. Apay, masiksikuran ka ngagmay maysa. Huwag nga ron. Tsak lang yung taon asawa na kada tayo nga gagayam. Ay, talaga kasta pare. Sa bagay, boring niya. Sapay dakkel di balay mo. Mayat kumamat no da asawa ken putot mo. Tapno adamad agnal nga lawangaw iti malamansyo na balay mo. Kunada nga ron nga awan serbi ti dakkel a balay. No awan mo't agtambli-tambling nga ubeng. Nisa, karoon na pa yung lahat. Ay, ako mga minti, irito yung kanyak. No kayat mo pare. Adda di kasinsin ni bagat ko. Insina nila kayo na. Arig na mo ti single and available. Ano yan? Nagirito kayo. Hindi ko balasa nga. Tapno awan ti parekot. Ay, kung naglaing na ita pare. Ang ti kayat ko asawan. Di ka agganat. Dumteng tulak pati babaya para kan ka. Kurayam lang. Di ka kadi agapura. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.